government guy sigi power yaw the man ba Delhi ne ta Namphu sasu to ba man bam sum phau se ai ha de su kai ya ni dai wa man da su Delhi kya kahe ge na lai bagi political culture se ai kya ya san ni de bai angan sa to wa ngang ba se ai di mayam hai kamai chang ai no politics ai dong dong ngang da ngarang su umay man nungai ge tro mo kitang wa le ado ai ge ke no ma hai jage to rai se straight from my heart hai tare I smina politics yaw ge ko ke na khan ba ai di electoral politics vote le ke khala ko mina de du handak thogla ibe sum yeng ba sum taw ba dai da chumna gi politicking taw da na lepa ki miyam na awa ba tari ba si political game gi mong da taw ga tum sinmit on ju ka han mi si mina da mo ko lai gi da ba mi sindu gi pi nga ga kap da lam lo sin biro khaina asi apu si gi du gi nungai ta budi hai budi lai na lan su lo sin biro kai ai nu pa na aro bo hen biro kai ta gi tam china so e bi adu ge sum ta bu da ai ngo da puning da 2001 da su manipur gi chahi lising kya le rakhi ithil lamai khoi ge proof amoi bagi adagi lepak miam lenga le le ram bagi kuari ga kon ba adugum bagi spirit ai tare adugi phongdo rakhiba 2001 2004 adudagi hena sathi ba mane 2001 da de koi territory integrity kai ba yaroi haram mani ngasidi kai ram gum India ki partition taukan da population ching de thangdok na Hindu na le manu so nang thangjan Muslim so nang thang se India dum da tau gi communal right thopada jmai da tau gi kali khalaga kayo bagi no chora champu de mi thangdor ei ba thangdok thangdin da ka de partition ma nam tau e sai ya na national media me gi tang kun kuma tho la na hai si partition ki project am yaw re de ngai idi government of India sin kai do ri no sin Aida aina kon gyan tar political ideology the polarization to community machine segaina lakanda achoba game plan ama yawgi mami masumura the masidi ozawi ne na nakan sum I bangang baduna di yaroi political platform the changa thabuk to mathau dai aina lepo yam thingna lobu decision ai life aduda aina puni yam nusirina in the National Congress ko party je was moi na decline ta BJP na du ta haizabadi student social science ki chhatra moi na degi ai se khoi gi ain han oiramba nasai su ai on the message sare ai gi manabadi Yogendra Yadav aina political scientist nation analyst form le mana vainang active politics se yawe khande welcome to politics ka hai mang sai tu message am thare aida ko yogen hoina torma magi assessment ado maina India ki political nature se kaino to the conclusion se man fana hai savani Congress will still remain a principal political party in this country the focus ya ko party and smoother ma center the opposite political forces ma galvanize over the party political party se karam the choose on aina pamjabadi Manipuri regional feeling se party maming panjaroi no aita adu khalame adu pause ja gam tai politics bui manungi kai donari ga da stable oiba political party me yeng da ideologically ai ga chana bada haira ga di Indian National Congress ki magi diversity the belief of secularism the belief of se ai khana de ki dumina loina khangbo wa na se a haira ini halake khoi gi university ba I am not surprised haire khoi gi imanabani colleague ni atopa party de belong to ke campus manungda anara roma so haire party tin address no go sang mathau tai ka haire mas alna ideologically chanaba party me yem the Congress ta tawe on incidentally ai miyam na se musu ai wona de yam emotional level so yaw Congress ai han form to ra kan han election to kan da ai wo head ko pa da su Congress ai ki assembly election late I khale oh see to kuira matunga 1980 dani
1980 election da ko basu lepe congress ai ham thorkas aduna ta bidam so in practically the organizational structure of a discipline in a seva dal dagi NSY gi student wing dagi youth ki dagi leiba farm in a political party mo bagi magun yaw ba thok to regional gi mami ne na amana mung lang khala kani amana mung khala kani ngang ga manam chongjen gi adu to ga so ideologically chana ba duga practical organizational structure leiba India ge leiba politics da su masagi hariba one nation one text one language one religion kaira diversity is imam mang gumba federal structure gi means Indian constitution 1935 the your means federation of India ka 1935 e adu hujik leiba constitution and the federation of India the mo the union of India sin gi bane adu bhawa the hujik bhawa the semblance of federalism and a concurrent list union list state list na leijari neba adu state ki authority Article 363 daga likhalaiba state ki government kai sigi power yaw da man ba Delhi ne ta Namphu Saphu Touba man bam sum phau se ai ha de su kai yani dai wa lang da su Delhi kya kahe gen leiba ki political culture se ai kya ya san ni de bai angan sa to adige koi ji hai re ai su se phagi to khara le de su Rahul ji hai re kane han ngang ba Rahul Gandhi da hai ji gi wan tok se ani shui अखोई दना मिंग ओइना पंजरबदा का हाइसे मिंग परबगी डिफरेंस को कितंग इकाई कुमला उत्पगी ने मान मागी कल्चर की तोंगान मोंग ले मिंग पंदबगी पोस अखोई दना मिंग परबसु मिंग ओइना पंजरबदा लगी इयाम्बा तमो पाउंग ने हाइने अखोई द जी हात्रसु कुसु मथौ तादे अखोई द आई हे फागी कबा थंखपाउ जी सिमरे जी इबोतोंगी जी गायरदि फरक हम ताय गोंदा ताबदा इगे कल्चर जो मानदा और यूपी की ओइना दी मोइ दि रेफर थौबदा दी खोइना दम जी हाय आई की ओन सुपरवाइजर दै मिशा जी हाय एने द मोइ की रेस्पेक्ट है तु आई की कल्चर द दी आउ अब जी हाय बो वहन थोक से रेस्पेक्ट पी बने आई की पार्टी की लीडर दा नतक मा की कल्चर दु एप्रोप्रिएट हाय बने अदु अतोप आई हंद कु द जी की अतोप मीनिंग हम सुई रेस्पेक्ट नतब सबसर्विएंट ओइबो नोनजबा हाइजबा निजबा की अर्थ ओइबो वहन थोक ओइबो जी हाइबो रेस्पेक्ट नतबदा सबसर्विएंट ओइबा मीनिंग हम याव मीन हाइगे जी तो से सिगिदी मसिगी जी से आई खोदा दी याव से याव थोक ते मन से याव अदुगा रेस्पेक्ट पिबम की जी दी याव अदु मयाम दी सिगी कल्चर सिदा इना कांग्रेस संगता इना एक्सपेक्ट तो आई खोइना ताबदा पार्टी मगी टिकट ताना बैसी पैसा दु पिनै आदा तौरेगा आइना उन्हें हम नुसीरीजे कैसु लेते वो अजाम सामना लेपाक की समायना तौगे न थोड़पा मियाम की इहुल में से पूरा इसमें तो वो अजाम साम द पार्लियामेंट्री टिकट पीरक पसे मसी मणिपुर की इतिहास में संसून हान वो जनी न करेगा पीरे इब प्लेटफॉर्म से 100 लाइव इलेक्शन से आई कोई न चुनने की वोट लेते Namphu Saphu Touba Delhi na chale ga yani khanba paisa thadar ga fudi agar namai thugai ora ka hai ga nambai ga tawbo ki culture ama adugi mayokta Himalaya pa ki kaino ma tawbo ki culture yumfam oiba politics ma hauge na changakpa mi ni ai masigi culture si da masigi mi na tawge na tai sa congress na support tawgi rak nai on the party member or na ticket pi lei se na sulai taba ma da ai Congress की अचौबा अइगोंदा फेवर में तौबदनतना Congress की commitment to social transformation political transformation Manipur lepak si miang khanbaki ithilama utpane ne lojai an handak lak lebe election sida Manipur gi aroi ba lane na logi chumna gi election logi ganu ima lepak iram nam sibu sit thoi dana tauba hanna yangaktaba ai hek numai jadaba da kolum moina le minar kan mi si mina yaw de hangmam thoe ba noi kamai tawri si do kamai tawi jun gi ta hum der train accident thoe sarong salaga chapna bi Gujarat mi chama ga kuncha tare thong hai bi mate pada chapna ni ba ai ti mapang mi kan ba luching ba mana iram dam da hi ngai sadana kai na le go ma chet am tan ngang da sa मसी लेना करीगुम अखोन मसी अंडरस्टैंड तहौद्रगदी मैतै नत्रगा मणिपुर कोबा
the lady of Miyamsa. Maling the India Lila, shoot sit over Koitu. I don't know. I find vote in the vegan principle of the other view. I know woman put the political culture of Malanova, I know woman put a one of the Aduki constantly Maduda Congress na Manjin Tavan and Alogira. I used to support a Virga. I am in the support them. I see this support even talked about Nika. I go be the Bamayam, say, I could not have empty Lepia, the me, Mokam, in a mountain, they want it. I am army, I am power, it is say, I could have nothing. We put him of the following after you. Amuktan be I shut Kazuga. In the America, Bunga me, I said, both on the floor of the house or outside of the parliament, me, America, I will say, I never over the Haidaname, Himalay Marine. With a walking Saki, Madu number the Sahimanas, I see the Congress party now, Amukanai Congress to Tagachari, which I have from Tokyo, I am now become part of the family. Thank you, everyone.